teman ya di kamar jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Daga jingkerku belai ka balang Katolik mi mentedu ka bahap apo ka jingkmi jom ka Cathedral Parish Jowai ha ka lai pui tre Kuala Lengkot aja penriu kala saki ya ka jingpen smai bakhat du lani final profession ya ki laingut ki reuniam sistar ki badai na ka jinga selok Congregation of Jesus bala jutep kum ki Loreto Sisters kini ki laingut ki sistar ki long ka sistar Miri Pawa na ka balang shnong mi mentedu ka sistar Priyanka Dungdung na Siliguri bat ka sistar Mariana Bage nak jela Jharkhand. Lapan bam smai yakini kiruniam da uling dosat ka jelan yam Jowai umus Reverend Ferdinand Khar ringkat ka jingsen ran lang u Bishop Jongka Bagdogra Diocese Siliguri umus Reverend Simik Paul ringkat ka jingdon lang jongki wepat kiling dosok belai Jongka Bagdogra Diocese bat kumju ru kiling dosok belai na ka Jowai Diocese. La senra ni kila ingat ki sister da ka provincial jong ka South Asia Province ka sister Monica Suchang ringkat bat ki wepat ki sister jong ka jinga selok Congregation of Jesus. Lapan po piang akan ni ka sengi da ka jinga simentalang u menteri ka sorka jela u bawailan mi ki shela bat ki wei da ki repokmat bat ki noyalam jong ki belang ba pero hadien ka bas bakhot la pelong pat sa ka jingle buram ya laingut ki sister balai simenta da ki bahia hasam jong ki sister ringkat ba ki pat riungat jong ka balang Katolik mi mentedu. Consecrated to God through baptism, are you ready to live that consecration in a more radical way by your religious profession? Yes, I am ready. Are you now resolved with the help of God to undertake that life of perfect charity, chastity, obedience and poverty chosen for themselves by Christ our Lord and His Virgin Mother, and persevere in it forever? Yes, I am ready. Are you now resolved to strive steadfastly for perfection in the love of God and of your neighbor by living the gospel with all your heart, keeping the constitution of the Congregation of Jesus? Yes, I am resolved. Are you resolved with the help of the Holy Spirit to spend your whole lives in the generous service of God's people in the apostolic mission of the congregation? I am. May God, who has begun the good works in you, bring it to fulfillment before the day of Christ Jesus. Amen. Dear friends in Christ, let us pray to God the Father, who gives us everything that is good. In His mercy, may He strengthen His servants in the purpose He has inspired them.
Mary Power for consecration to your service. By the grace of the Holy Spirit, purify them from all sin and set them on fire with your love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Lamba kajing IT jugi ha kata ka ki pincong dor yelede ha kamaria ba maki kirwai ka de kirwai de tang kamaria ka kirwai kam sing junga ya ro pendan buram biming try kam de tang ki jong kamaria hendrei jong kine ki laimu bat jong pi jong ngar jo ta ha ka ni sni kumba ya senran lang ya sister Priyanka sister Mariana but Sister Mary Power badai nagane ka Sinong nagane ka Balang nagalian jungi ka Balang kung ang Bishop Simik Paul Mentan ba ni aimo ni sawo jadi kimi pa ki balapan pensan iki na do kejingai kejing tremen bat kejing i pagani kejing IT jungi kalong nakabenta ban satri ndai tang ya kajinya sulap jang kesita noritu ya kebalang hi para away bat kunjoro ya kotei ke imlang kesana kejing IT jengki ya kejing im jengki kalong pansatri bat kimlong kesaki jong kejing ngai hau blay kejing kremen hau blay bat kejing i yau blay bat kejing i teki para bri agane ka sngi kumbang yes no lang tapi yes sister juga berlaimun ya dua lang dekat bat Bishop Lendo ki berada terpang sister General JP sister Veronica bat kunjo sister provincial sister Monica Sucian bat council bat sisters JP berlang bat terpang kumbene ka akan dikesni dan dari kebalang sedang kebayas senran UP bat kebala pendek pensan UP Mary Power terbang UP
bat kinong tre balang jo kali kechnong ke ba dan pentaru ha kejing penhek pensan pi ha kata kejing ngai ha kejing krimen ba kejing e jau play kejing e prabri ang bishop pentan ngar mo ang biang kejing lai tenti kejing im dunyam ne kejing im kala kejing kala kejing im ke bagi jin kilong pi kilong pa ne kido ka vocation dan kejing jin bat im ke officer kinong tre soka kinong tre business kami ke kam besuk ndai ka dan kata kejing challenges niang ting ni job ting ngirim ndai ikan ma yo jisu buang what day do not be afraid I am with you te kene ke yo kris bukui ke ba mengi ni knya di penkentang anong ke bawar ye pi ba kinsanya outrai ba pinlong saki jom blay khatam kata kejing chakri kiriunyam ba IT lede da kata sim im soti sim rai kut menlong di baduk dan IT kiwai bad kunjuro kejing im kongu ya ke bahalor kongu ya ka hukum jom blay ke saindo jom blay ba blay legit EP di dua EP barok ba pinang he nang san ha kejing ya den tikum kiriunyam ba pinang la ban kring bon ba kibriu sa kata kejing tip play sa kejing e jong play tangi dua yang kini kesini nak minta kini kejing tu jumpi bagi krimen ba kini kejing don jumpi kini kejing smai jumpi minta kesini kanong ru kejing kring ya bon ba ki sista lagi kena samlai jungi menpek yang duksa telah kejong jingkot pergi dan syara jisni kejing sebun jame ko dry top yang ye kini kejing teruang bat kejing duai jong kecakri jome bat topun skam ha kejing e jome ya kitu kibalapla ya kejing ikai gospel da Chris dry jongi utrai dan ringkat bat hi to kentiu yala kidono to gin ya ngu utrai blay jongi da sisya dalong kepasang hak bat kebadai kadai ti jongi ba kejing pen im yangi yaman la kapor ba kejaka ban ayu yami ko trai ko pa khut ko blay tun bon bat bom jukun lang ba trai jongi Jesus Christ nama kumba usuntiu baklem topria ubalasai na uthit ba jong kathe suti ulakhat yekti bakhoi kadonor tibalatur khu ban ulahikai da rukam im jonu ya kejing kordo bapalat yam jong kejing khut soti ko trai kriparit yame padau jo umensim men sawa ban pukho yakini kejing ai ibagi lawan la banduk tentang iki la kamet patasnan jong trai tuni Jesus Christ balau kum yang ban pen menta ya dene kejing maya namar ko uhi atamit palai tino yu la shim ya pu da ka bai go yame la twai ku la kdia bala ai la sendran wang to shim bar to bam na kani pi bar namar kani kalong kamet chana ya depan ID na debentai jompi agajo kerkom dalai bam nasimnya kekuri berkaba aino yame ladwai keku balai lagi senran om toshim batodi nagari pi baro nama kini kalau kekuri tu kesenang cuna jauh kita batmai batbam cukup ya kebentai na kebentai jompi benar kebentai kebabun na kebentai kejimat ya kipok oleh ikani bankan mang yana Kajing maya jong kejingin Kasih
กันบางนี่เป็นบรรดาอย่างนี้กิจชาจิตตองบัดกลาจิมจองคุณจองมิอยากจะมีปัดประดนบรมจุอูปัดอยากจะกีจุอูชาบเลงบัดรูกันบางนี่อักเลนตีอยากจะวันเบียงจุอูนี่ตระวาสมุหมีอยากจะกิจขญาดก็คุยบัดกบอินนี่กระปากมีตบเปกอยากจะกิจตระวาขญาจะบาลังจุมีบัดก็บูรยามจิงขญาบัดกิจยาจุอูMilaman bad ben Yesus yengi bad me ai ba meni yakiba impsad lemet pada snan jong pun jong me bad yakiban pendap dau men sem ko tu ngin telalong kawai kemet kawai kemet sem how Chris Tun penjanai yang ini balong kajing terwa bom jukun hamil kenam bangin yo ya kenam peteng lem bagi bala jit jumi kerpange ringkat kemeria tes di bakoi kami jom lain ringkat berjasa bakoi kurem jengka lem bagi apostol bakoi bagi martir bakrau buram ringkat bagri koi baro hagi bang shanya banyo achira na kaji asai lem baklan kut jongki hakmat jumi Ngikirpan ko try to I name jiknya jikpini suk jongi pun penroy kesukasai bagi jikpini me keberthai baro kawai terus kau ban skem ha gejingai bagi jingi ya kabalang pilkrim ani asla berthai ringkar bersyakli jongi liu pa koi jingi Ferdinand Bishop jongi kakadun ke Bishop kalingga baro berupai baro ya banil penlong jongi through their final vows. The gospel chosen by them to this occasion is from the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 46 to 55. And this passage is the song of our Mother Mary. We call it the Magnificat. And today it is not only Mother Mary's hymn of praise, but also, since they have chosen this passage, I believe this song is also the song of these three sisters. And in fact, it should be to every consecrated soul who dares to say yes to God's call. Dear Sister Priyanka, Sister Mary and Sister Marianne, the Lord has loved you. He has walked with you and guided you during these or those formative years of discovering and discerning the uniqueness of your vocation. Today, with deep faith in your consecration to divine love, three of you proclaim with conviction, yes, and called and consecrated for the mission of Jesus Christ, to establish the kingdom of God with the uniqueness of our charism. Yes, your yes is your commitment, and that fills not only you, it fills all of us with hope and gives us reason to rejoice. Thank you for your generous response to the Lord, by which you unite yourself more deeply to the church and to the family of the congregation of Jesus.
Thank you.